dore yaramenetse hano uko bibona ko iki nacyo kigiye kuzarinda imuka. Na 50 yafite nangwa na 30 wacuruza gute nyene wenda tuwere ku mushinga mu 30 byakora iki? Waje uragenda ukaja gushaka ibijumba nangwa nk'uturayi ukagenda waramura hakadobo nuko ubwo ukaja unaragenda guca. Hari mu nzu yararidutse, hari igipande cyaridutsemo. Cyariduwe n'iki rero? Cyarirituye twagiye kureba dusanga cyaridutse muri ya mvura yaguye nyinshi. Bakansanira bakampa wenda hari n'igitaka nkongera nkagira nkayihoma hari wenda nkabona ko yakomera. Reka dutangire dusuza mwese abakurikiye Narayibonye TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana kandi turizera ko mumeze neza. Buri muntu ahari reka tumubwire ngo komera, nutari mu bihe byiza yizere ko Imana izamugirira neza, yizere ko Imana izamuhindurira ubuzima. Aha rero turi mu Byangabo ni mu karere ka Musanze, murahabona umubyeyi muri ya gahunda yacu y'ubuvugizi kuri Narayibonye TV. Ndagira ngo twinjire muri uyu mwanya uyu mubyeyi twibwira. Mama muraho? Turaho. Nitwa bande? Nitwa Josephine Mukamusoni. Josephine, kuko nuko wivuga se ufite umugabo ufite abana? Tubwire. Ndi umupfakazi. Umupfakazi w'abana bangahe? 5. Abana 5 bose? Abana 5 mubahe? Murabana? Turabana. Muri iyi nzu se? Ko munari hatoya? None nuko tubayeho. Uze kwegeza mikro ku munwa kugira ngo tuze kumvikana. Josephine, ubusanzwe se bimeze bite, ubayeho gute? Mbayeho nuko iyo ntagiye guca inshuro nkabura uwo nkorera mbaho. Wenda umuturanyi yabona ubwo turiho guco kabona nk'umuturanyi aramfunguriye. Ubwo niyo mibereho yanje ndiho dora hose hangikije ni muko abandi. Ni muko abandi, ariko ndabona rero unagerageza gushaka ubuturako. Ndabona abonye wambaye n'ishapure manzi y'umukristo ariko. Imana niyo ingaburiraga ndi umukristo. Umaze igihe kingana iki uri umukristo ra? Maze igihe. Umaze igihe? Imyaka 27 ndayirangije. Ariko usoma n'akantu? Usoma n'akantu? Najaga ndagasoma ariko kubera imibereho ubu ntabwo nkigasoma. Ubonye amafaranga wagasoma rero? Oya, ubu buzima bwaranshanze. Uramutse bucangutse wagasoma? Oya, ntabwo nakongera kugasoma. Ngiye kubera ikira? Kubera ubuzima ubu nagezemo bubi, kubaho ukagira abantu ukabura icyo wabahereza, ubwo byaramaze kuncanga. None se ubaye bwiza ntibyarangira ugasomye? Oya naje ndasoma ko nshoboye, ko ntashoboye nagasoma. Haryo wambwiye ngo yitwa Josephine? Mukamusoni. Mukamusoni. Rero twagusuye ahangaha nagira ngo wenda twinjire mu buzima bw'umwihariko ubuzima ubayemo. Wari umaze kumbwira ngo nugupagasa no gushaka ibiraka. None se gushaka ibiraka bitwaye iki? N'ubundi so gushaka ibiraka nyene? Umva gushaka ibiraka rero kubona aho maze kugera bumaze gusaza. Ubu nta ibiraka, ubu no kwicara. Mbere twajaga turabona ibiraka, none ubu nta biraka biri kuboneka. Ushobora no kubumara kabiri utabona ikiraka. Ubwo rero urukumva ko ubwo buzima umuntu ariho nabi. Umugabo wawe yagiye he? Umugabo wanje yarapfuye. Yarapfuye kandi ko kwambwiye ngo umupfakazi. Nagize ngo ndagiye Bugande. Oya. Abana ufite bangana iki? Abana ufite bangana iki? Mfite umukobwa mbese ubwo turi hamwe w'indushe afite abana 2. Mfite n'umukobwa wazanye abana 2. Yego. Turi hamwe. Kuki se atagumye kwase? Kuko umugabo we nako ubuzima bwaramucanze, nani nk'ibyo bwo buzima buramucanga. Bumucanza agaruka mu rugo rero. Arise kuki atajya gupagasa? Kuki watajya gupagasa? Ndarega bati imipagasize ya kera mbere twarapagasaga tukagira ico twabona, naho buno nta kintu, nimba ari uko ibintu byanahenze ntawamenye. Ubu nta mipagasirize buno ikihari.
kereka hari abashoboye kugenda bakaja muri za Buganda. ese umukobwa n'abana babiri we ntiyapagasa nyene? None si gupagasa kwa buno rero nimba ugiye gupagasa 1000 ca buno ntaco kimaze. Iyo wakoze baguha 1000. Igihumbi ukagitekesha gute rero cyangwa ukagiha gute? Nyine nibyo ubwo byaducanze 1000 buno ntaco kiri kumara. Ubu ni kilo c'ibijumba ni 400. Ikiro c'ibirayi ni 600. Kuri kubona ko ari kuba nyine mu buzima Ku bana bangahe? 5. Abana 5 wakoreye 1000 ku munsi. Reka tugaruke wenda nyamukuru twumvishe ikibazo wagize. Mu by'ukuri ni ikihe kibazo, bimeze biti? Jewe ubwo umufasha wanje twarabanaga akagenda akaja gupagasa. Ubwo amaze kugenda ubwo mbaho nyine mu buzima burancanga. Nta karima nari mfite hana umuntu wampaye ikibanza. Ubwo baba wanshiremo kano kazi na Caritas yanyubakiye. Ubwo none ubwo habaye ejo bundi inzu mbona iraridutse. Ubu uri kubona hano hejuru imvura nukugwa tukanyagirwa tukaba hanze. Ubwo igipande cyo munda cyaraguye. Ubwo nkavuga nti inzu tukomeje kuyiraramo twese uretse uyu nguyu upfaga kuvuga ati ngenda bamo ntabwo ndagenda. Nkavuga nti twese izaturidukaho kubera ko yatangiriye mu nzu. Inzu yatangiye kuriduka ihereye mu nzu. Ose hejuru simbona isakayera? Irasakaye nuko utarebye hejuru sintubonye ko hejuru amabehe imvura iragwaga ikagwa mu nzu. Ikagwa mu nzu. Ese kuki utongeye kubwira Caritas kandi yarari yagufashije? None se nakongera kuyibwira nawe ibi bifite nabandi nabiri gufasha. None se wahora. Ase Caritas yarayubatse inzu ntiyayihoma cyangwa barayihomye? Oya ntoya yihomye. Ni gutya bayubatse? Ni gutya bayubatse. Mwese aba bana muri kumwe aba bose ko nabuzukuru bawe? Abuzukuru wanje nabanuye. Kuki batajya ku ishuri se? Dore uyu yagiye kwiga mu gitondo, yagiye kwiga baramwirukana. Bamwirukanye ngo nta nkweto agira. Ubwo rero kubera ko ubwo no gutegereza gwamugana 1000 ntacyo kimaze. Ndavuga none ubu kutaja kwiga yabuze inkweto zo kujana ku ishuri. Ntiyabuze inkweto zo kujana ku ishuri? Na mituweli uyu ntagira na mituweli. Ya ndumva bitoroshe rero. None se mama ubundi utatarwinga nta kindi kintu wakora? Oya mbonye ubushobozi nagikora. Nk'igiki? Nk'igiki? Wenda mbonye ubushobozi nacuruza. Gacuruza iki? Gacuruza ibirayi nangwa nkaja ndaja kushaka ibijumba nkagira mbonye ntuza amafaranga. Ebonye amafaranga ubwo no kuvuga se nangahe n'urushoro rwangahe ciriritse? Yewe none se buno umuntu buno gucuruza udafite ijana ntiwacuruza. Ijana ni kuvuga iki nyine ni ibiki kuvuga? Urushoro ufite nk'ibihumbi 100 wacuruza. Ese kuki utahera ku mikoro make ni ngombwa? Oya na 50 yafite nangwa na 30 wacuruza. Gute nyene wenda duhere ku mushinga mu 30 byakora iki? Waje uragenda ukaja gushaka ibijumba nangwa nk'uturayi ukagenda waramura akadobo nuko ubwo ukaja unaragenda guca. Inzu yawe rero ngo harya ngo ifite ikihe kibazo? Hari mu nzu yararidutse. Hari igipande cyaridutsemo. Cyariduwe n'iki rero? Cyarirituye twagiye kureba dusanga cyaridutse. Muri ya mvura yaguye nyinshi. Muri nta muntu cyaguyeho? Oya ntawe. Ariko irebeye inyuma ngenda abona ikomeye usigenda kidahomye. Yeme mana umva wirebe rugere mu nzu urebe. Mukangiye gushira itara ngere mu nzu. Ngiye gushira itara mukanya ngere mu nzu. Hanyuma ku bantu bazabona iki kiganiro ntago ariko bose bibahira na amahirwe dushobora kugicisha abantu nibagira icyo bakora cyangwa se bakagikora kuko ntago ari itegeko ntago tujya dutegeka abantu ngo mugire icyo mukora. Ku muntu wabona iki kiganiro wenda wamusaba iki wenda ku bintu biciriritse kubera ko kubihenza ari gihe bidakunda ku bintu biciriritse ni wamubwira akagufasha iki?
jewe umuntu amfashije mbese ubwo wenda rwamuga n'ibihenze bitanaboneka mbonye urucuruzo nkabona wenda niyo wenda hari bagira nkabona bakansanira bakampa wenda hari n'igitaka nkongera nkagira nkayihoma hari wenda nkabona ko yakomera. Hanyuma aho handitse wararebye usanga bidatwara nkangaye kwasakara aho ngaho uvuga hava amazi hariya aho hava amazi ubu ntibonamenya uretse ko ari ukongera gusakara mbese ubwo bakuraho amabehe bakongera bakagegeranya hari bakongera bakashira amagande. none se niba ari ukuyegeranya yabaye iki niba ataramenetse kuki utashaka umufundi ngo ayegeranye? Garamenetse gari gavuye ku yindi nzu amategura yariho yaramenetse garamenetse. Mukanya ugiye kunyereka rero muri iyo nzu harimo mbwira ngo uramutse ubonye ubushobozi cyangwa se warumbwiye ngo uramutse hari abantu babonye iki kiganiro bagufasha guhoma iyi nzu no gusakara ahapfumutse. Hanyuma no mu byerekeranye n'imikorere n'imikorere mbonye urucuruza nacuruza kubera aya mezi nta biraka tubonagamo ntabyo ubwo mbonye amafaranga nacuruza naba ndi gucuruza. Ntabwo tujya kunywa akantu sugo oya ubwonye nk'ibihumbi 25 wagenda gutyo ugakora cyangwa 30 naba ndi gukora pe harimo urushoro kuko abandi bagore hari abantu bahera ku mikoro make ugasanga none se abantu ko bataresha. Urakoze cyane rero reka nze mu kanya ntembeze mu nzu nyereko ko yemeza. Kubona ko iki naco iki kigiye ko hamonyoka kubera intuza urukarakara rwo hasi rwa bose. Ndaje